Voin September ninga kumsang ni somni pathum thole ni ani a in zawai in chibaile vekule than chhor do ma sabera ruang paruk zalto zalen September ninga kumsang ni somni pathum khopuya cheng kan pung zela mithi kan pun bel zel boka ram athang ve silo Mizoram awan tlang than mual than chhor do ma sabera ruang paruk zal ani to zalen thu don danin than chhor do hi chaltlang branch wai me malak na a anveng than mual muna an siam ni in ruaman na fil taka siam ani wangin har sat na to an la nei lo khopuya cheng kan pung zela mithi kan pun bel zel boka ram athang ve si lo ruwa sura than mual min te aum thin bok heng zong zong awang hian mithi in phum dan kal phung te ngai to na thar kan nei apoimo chhotel tel don ni na lang chaltlang than chhor do hi chaltlang wai me malak na in UDNPA noya sum mu manga sakni in ni somni pali thakhat kumsang ni som pakwa khan a mun lai chan ni in ni somni paruk thla som kumsang ni som pakwa khan pe felani a chhong tina than somni pasari dani in chonga a oma avain than za som thum panga a omani achak siam bela than somni pariata omboka avain than za som ruk pathum a toni he than chhor do hi adung fit somriat ni in awang fit som paruk ani a anwaya than siam na chin hi adung fit som sarile awang fit riat ani anwaya hian 3/3 fita zawle thuk drain tur lai khwar ni a he khwara hian lei me chung khatin mithia tanga tuilo chuak hip kang theitura ngai ani than zong zong hi amal malin pipe manga draina zomlu vek ani a mithia tanga tuilo chuak te draina alu vek theinan slap hi anung lama a oya chhun vek ani than chhor do siam na tura estimate amount chu noi somni pakwa sing sari sang thum ani a wai me chiat ni thatni fana changin cheng noi thum mantel ani bok kanwana sa sot em David Sailo September ninga kumsang ni somni pathum Mipa le Mipa thalo taka in eta puitlin ta te kha chiang lo roin kalo mu a thui taka en ngam lo zana min thlena min ti zak mizo te hi kan lo wana sa to em o fa te tu te thlenga ngai to hian kan khovel ve Mizoram zim te po hi atlak klai lo sot mange an zak lo an video kha ti pal thil thuin ali ka palanyang ti sak mek lain zaklo bak saka ale pek video chu aina sa niang tia ashinga shana anla ronin pho chuak ngam khan setana rim anam khop mai chungte an nei ve e manga nule pa te an nei nge yang an thi to ni point chungte tuam hlom tu tlacham tak chu an ni arin omlo khati tak maya rap thla ka mi pa le mi pa an khosa a zapa nei mi alawa ale pek an la ron soingam hi kan mizo society hi achunga nget na sa to hle ti alan tirani Christian ram kanin ti all lawa in khom tam ram natlang tam committee meeting tam thilpe ka inturna sa pastor in todel na koshan upatam na le revival team tam narama hian kan society ale lama achia drill thu kulmuk to zia en hian alem le adera rongbol na le kan sum pathian lutuk na te hian panchia angmain kan thalai te nuna pangle lama min ru na ni theya swalthik tham nilawa rongbol na len tu tamlu tuk nei na ashin chwa poni thei kanin veng thei Twitter le social media dang manga mani saruak life a poisa ashal chin kan punga zamo rongkaya inkomna anasato hle a heng zong zong a hian kaushan le khotlang hi atan ruala tul takzet to a sap ram changkang ang meya sa khwale society za pa na nei to lo mani nun tlang taka poisak nei lawa chenvel tu te an mishing pui midang te a ra thalo tak achwa mek ti shilo te hi man chwa an har salawang zildeu an ngaya wak zal theila hian mizo mi puile khotlang kan tanwa lo chuan ten omna na setak hian chungtin minla run the ni ti sha ta hun engwange ni ta ang toy chunga chong loi hi an hlom lo letling to zo ka chutiang ni lo mi pa jim kal sekle pian moi tak jim kal kherlo po mi papa ngai takalang toy mi alo ngai zonga mei chepa ngai taka nei zinga mi pat pui mut pui she lo kan punna satzia te hi kaushan upakulmuk kan ho tu ten tipuam chul ho hian an chiar finna kan tun din mun an mu fia a hun to twal chung le bial programa batch bial bela mi pui ebzonga thut kan thlak hlil chung hian kan society chu mong ko hur mangin runin aw me kani
Korean ngai nat na diklo meichia ten an ngai san u chuak wanga mipa Korean an tum toy ta dei te hi toy pun chana ni ngem alo ni lo pe chuan mizo meichia te hian in enfia an mamoang an ngai san an tuma mizo mipa samti dan le hoi her diklo khopa Korean an tum toy zui an omani chuan meichia te hian an ngai san value system ram le namtan an thla khia la tulang chuti ni lo chuan kan nula ten mong lam fel lo tak tak cha san la nei fo don rol thar mi pa thudun rial rial ringot point ngai an ti thalo mai don sin tipna pian tira ta toy tlat meichia pa thung mai hi chromosomal disorder wangin a om theya mase heng ho hi an tong chu toya an che zia po asi mai thei mase an gender an kalsan thui viau ngai lo nupui le fanau po an nei ve tho thin chu tiangin meichia pa de uthung ho po hian pasal an nei tho thin tunlai te nom ho hi chu enge moina afan influence wanga toy chop patil chop an ni tlang puya maksak du wangte toile meichia pui kop ching pung me kara toile lesbian changkang ni tuma toy chopte an ni tlang puya scientific takin boina an nei lo chu wangin vuak sim thei thlan laia tir lui thei chan chhuwa thei an ni nge yang le excise and narcotics ten heroin thanem tham tak namdang panga kuta changin an man excise and narcotics department chuan August ninga kumsang ni somni pathum tholeni chommadar somle minute som khan PN veng serchi pa heroin gram zakwa som panga le MG Zali Hong Somsari Pakwale anei tunia pumi panga anmana heroin anman sakte hi MD Muslek Udin kumsomni pathum son of Abdul Basit Brahman Sasan Karimganj Assam Abdul Khayar Mohammed kumsom thum pasari son of Abdul Rakib Naulwa Rani Gram Police Station Nilam Bazar Karimganj Assam Abdul Karim kumsom thum panga son of Khalek Mia Sangai Bari Police Station Darman Nagar Tripura Sahid Ahmed Kumsomni Pasari son of Abdul Latif Nilam Bazar Karimganj Assam Sirajul Hagi Kumsomni Panga son of Abadu Rahman Late Bakir Chal Karimganj Assama Khosania in Chalte Anni heroin toltu te na tanghian heng heroin phurna ta na anman lir thei pani Mahindra Bolero registration number AS11V 5670 le Maruti Alto K10 car registration number AS10B 1115 po ren sakngal anni heng heroin te hi state pona shal tum mek lai ani heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 NDPS Act lo chanin thubai siam sak anni Manipur Sarkarin Editors Guild member te laka FIR thelut Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan an state boyna chuak ti punlun tuma puin Editors Guild of India AGI President le member pathum laka FIR an thelut tia soye Chief Minister hian Nimin Khanim Fala press conference nein an state boyna chuak awanga twal thi tam takle chene in chan tam tak anum lain AGI chuan an boyna tobul tak shelovin tran lam nein report ti chuak ani ati Editors Guild hian karmasa khan report ti chua Manipur twal chung boyna thleng chungchanga media te thil chui chua dan chu soin media outlet chen khatchuan tranbik nein thil anti chuak thina ni ati heiba ka hian internet service ti to pani chu natakin asoisela press meet tan na tho ati bala ba ka Manipur state try to ber chu boyna chuaka pol pakhat tranbik neya an pu bok Chief Minister Biren Singh chuan EGI report ti chwa chungchanga state sarkar chuan an president Sima Mustafa Baka okasni saretanga ni som chunga media report chungchang zirchiang tura an state lo to senior journalist pathum Sima Guha Bharat Busan le Sanjay Kapoor telaka FIR hi thelu ani thua soyani hengmi te hi anti state anti national anni a state mi puite ril ruwa tur phul turin anon kalani hehi lo shelok ni la chuan anon kalhi karem tilawang ti in asoi EGI hian September ni a report anti chua Manipur state thotu berin Kuki zo tribal te dan lawa an state a pemlut illegal immigrant le foreigner tia apunga chungchanga data le evidence rin tlak be chan engma anei lo ti nan tar langa Myanmar ram boina wanga Manipur ral tlan engamosad lu chu Kuki zo nam omzong zong te anwaya illegal immigrant tia punarim changa amanga ni ati Imfala zo Kuki chung kwa chambang te chhuahtir September ninga kumsang ni somni pathum Manipur tua chung boina chhuat nuwa Imfala zo Kuki la chambang te chu security force ten an chen ni na tanga ti luina an chhuahtir ti report om nuwa
Congress Party Shwai to Pi Chidambaram chuan Imphal Valley a nam pakhatin a hmelma namdang anwai bona ethnic cleansing chu zo filanita ti in pathian ni khana soye The Hindu report in Tarlandan in Imfala Kuki chung ko pangala chambang tisu thunei tu ten ti lui na in anin an chhuah santirani hemi omzia chu meitei te omna Imphal Valley a ethnic cleansing chu zo anita ti na ni ti in Union Home Minister Hlui chuan exa apos state sarkar thunei na in ethnic cleansing kalpui ni a sarkar lai puin state sarkar chu constitution angin akalani antibok tuna he za thak hi om theilo India Ramadan pal zut na satak thlengmek chuan zualam apanani atibok Karliam ta zirtop ni zan khan Imphal cheng Kuki somni pali te chu security force te chuan Imphal chu anta na himlo ti in an chen na ina tangin an chhuahtir ani ti an chhuahtir zinga mi pani te chuan in rin ni khan an soi Imphal Valley a khosa Kuki sang chuang te chuan twal chung buaina chhuah nuwa Imphal Valley hi chhuah sanin tribal te omna Hills district lama an tan chia a chutiang bukin tribal te tamna Hill district a meite khosa te chu Imphal Valley lama hian an tan cheve bok Kuki hamchen khate chu security ven himna hnuaya Imphal West district a New Lambulena an la khosa a mase zirtop ni zan khan an chen in chu chhuah san turin thunei to ten an chhuahtir te an soi security official lam chuan antana hlom wangin Kuki te chu zanlaya chhuahtir an ni an ti thung sarkarin omna tora siama heng chung kwa te hi da an ni ti an soi bok breaking news car accident a mi pathum chuangin pani boral pakhat dam September ninga kumsang ni somni pathum siaha nizan nili thlakwa kumsang ni somni pathum zandar sarivela siahatla chaklok tisopi penga car accident chu vo in September ninga tlaidar thumle achan bevel khan mu ani a he chesualah telte hi Pu Chhuana kumsom nga pani sanop khupera late siahatla motor nei to le driver ani a amuna aboral ngala Pu Hnehpuia kumsom li paruk sanof F hai chema late siahatla amuna aboral buka Pu latha kumsom li panga sanof N laihia late siahatla ani hi adama district hospital a admit ani anche swana mun hi siahatla chakloka sangau ro ta tanga tisopi peng zawlai taka ani anni ho pathum hi nimin tlai thim lima anleng khan ho tak lo wangin chungkwa in anjong rurenga anom na chin an sha tak mai lo wangin voin chuna khan NGO te an sha tirta a anni hian an rin zon ta a anweng chakloka anliam na hnu ni om tak an mo tangin anche chwal na ninge ya an rin wangin an han bel chiang ta a anche chwal na hnu ma nge chu alo ni ta ani anche chwal na la hi kong pui zawlai takani a kong thlang lama hian lungpui lian tak po hi om nge nge a hemi sutnu hian motor hi a in let liam ta ani rinani kar nei tu boral ta Pu Chhuana hian a kar hi alei tharani a khal azir meka ala khal thiam chia lo deu nia thudonani dama an mu pu en la tha hi motor ta na chakloka motor atanga apai chua ani a nizan zan khwa awm nuin boin lampo ni lenga omhun po inson lei theilovin alo oma zong tu te hian an zukmuta ani district hospital sia ha admit ngalani a rin ain adin mun alo omlu tuklo nia shiatani anche son na hi ram cheng chelai takani a kham chordo sang tak te chu omlo ma se mishing tan polum swal pal hlom takani motor ta na hi kongpui tanga meter zanga vela thui ani rin ani CL shanga Siaha District Special Report khati zong kha tunchumata na kan hanti chwale theite choni e